no rugano ruko rwega muno ri rukonaine na kuriukania ri no rugano rwa mundu etagwo Lazaro. Lazaro. Gwicia wana igwa story yo. Na ngeciria horo wa mundu ucio ri na nginya ndirathie mandiko-ini kwamba gwitwira twiria undu uria fani ni atiriri Jesu ni amenyete Lazaro ni akite atia ni akuite ona ni atumanirwo hindi ri ari murwaru na akiuga atiriri uhoro wa Lazaro wa gukua ri kana ndwari oti ya kumunina because he knew ne gweka atia ni kumuriukia eventually no anyita hone kwendo nyita wega muno na thutha wa nduko inya ri Jesu ni okire na akiuga ihiga riki atia rieherio tondu tene andu mathikagwo ngurunga akiuga ihiga riki atia rieherio na Biblia ni ugaga ona ni aririre anyita ni akire atia ni aririre thutha ucio ri agikiuga mbirira iki atia na agitana akimwira Lazaro ukira na Lazaro akiuma ohetwo na matama ona sister yake ni aregete na kira Jesu atiriri riu ne munungu ndi agitete tondu thutha wa thiko inya after 4 days yes oiga no ria my brother ri no nginya ko ne reka atia ni aranunga riu ri Lazaro ni akiriukio Lazaro ni akatia ni ariukio tene ri ni kwari na andiki amarwa tiguo yes ta imagine gutire wahonjire Lazaro komoria ku arari ri tondu ni ko tungimenya mundu waku ni atia gwikeka uthiaga atia the scribes matiaririira utire utundu ahongire Mohoro kameme TV kameme no yes ya hindi yo na marendio maria mangi gutire woririe Lazaro atiriri munene wokira wina ngaragu kana wokira utari atia na koma kumuria amenya kana araririkana ritwa riake kana araririkana ni Lazaro munene ni uraririkana ni urakuite kuwurari ri kurahanaga atia tatariria muthikiriria hanini kuwurari uria kuraika nobody yes tondu kuma hau ri ni story ngicenjagia arikia kuriukio ati handu hangi haragio rothe ona ndari handu hangi apiaga thiini wa the whole of the Bible ndari handu apiaga ariukio ona utire mundu menyaga kanderire Jesu thengio